Uretse sare uretse cyane kirabivanga cyana uyu bataramwica cyane kiratabara kirakurura. It's not only the axe. Every part of his body is a weapon. Ntagari intwaro, ntagari iriya shoka afite ku kaboko gusa. Buri kintu cyose kiri ku mubiri wuriya mugabo n'intwaro. Ni intwaro. Reka nkubite hejuru kubite hasi. Tugire bataragira. Tugire bataragira. We kubita hasi je nkubite hejuru. Fata inkota hakuno. Tuje. Ragije yizirika hano. Urebe. Fata inkota hano neza yitonze. Vana inkota ya gatatu. Ya nkota cyana cyamubonye bwa mbere kikibaza ngayifate kumbi inkota umugabo yifatira mu kanwa. So that's where it goes. Kumbi iyo nkota naho ngaho ijya. Gorono wazoro. Goro muhije abapirate bose baramuhabuka iyo bamwumvisha bariruka. To. Nimwe. Uretse utaha kurjiri. Raka. Cyana nacyo. Kivayo. Kimutamu. Uretse. Raka. Uretse. Aramufata. Gam. Cyana. Arumugeri wowe. Cyana Jimmy. Tukuru gikwedo ukakimutamu. Barumiwe. Barumiwe. Hakuno. To. Gum whip. Gum whip. All great fighters call out their finishing moves. Ntuzi se ko indwanyi zose iyo zigiye kurangiza kurwana ari akamenyeri zishyira mu finish move. Hate to break this beautiful moment, but we need to get this safe out of here. Mbere yuko mvangira icyo kiganiro muri kugirana kiza n'iki gihe ukeneye kuvana ikufure forward. Find some rope or something. Shake nk'umugozi cyangwa ikindi kintu. Hakuno uyarayikorera. Wanabikora. Abatwaza kufure forward. Gorono wazoro. Show. Feri ya mbere baje hakuno. Gato bwa mukobwa bumwe yibye. Careful with that. Wa mujinga turamo ibyo bintu witonze. Sawa uko